Boa tarde, colega Sira, Maluk Sira Hutu, dia Kalae, Timor Bondia Hela, Karik Balu Sida conhece Hau, Hanaran Keti, médico geral Hela, mas agora dadau, Hau continua Hau ne estudo, especialidade labarik minha, pediatria, tina nikus nyangona, laklior tang ita sur Malu Timor. Relaciona ho dengue agora saya makasih ha itania nação. Colega Facebook balung família colega doutor Sira mensagem hau husu hau ne opinião ensa parsira maneja dengue ne holos balung tampani teve esse mês hau hotanis dia ne wan bai sahela nebe calma audian calma buat atru masalah acontece narang kata tene colega Sira doutor Sira atende ona ya hospital também liu si vídeo dene hawa karak fah informação bahut hotu karik vídeo ne liu si te botsir ne wain karik favor nonton to hotu vídeo narok ituan mebe paciência tamba kolia buat balu hane importante desculpa haulos hanuring desculpa teves hau sofai hau ne opinião hau sofai hau ne experiência tamba hospital lebe mak ami praktika bane anesan Centro Nacional ba referência dengue niang ami simu paciente referral husi município hotu Miami hospital nebe sala barak na kono ho paciente dengue sala terapia nebe lorong ida ita simu paciente barak par mate i atu dihandet kata mate kona ba dengue ne ita suradet kala nain ruan in tuluan tinang ida toma tambane kata importante teves ita maneja holos serviço ho equipa la iha egoísta ba malo consultasi ba malo para de bem-estar ne pa itanya paciente sira ba ita hotu agora han sabe hau ne video antes ne au perna coleona kata importante ina ngamasira resisto itane wansira loron que hira ita bosne ha huho primeira sintoma nessa semanas tama dengue ne escrito tiana kata ne período ne ya tolo febril a febril ho recuperação febre ne dura bela loron tolo loron hat kata nia la ia sinais alarma ne bela han sinti semanas det ulun moras det ne bela ruin sira moras moras det muta bela dalida dala rua la hebatida la ia sinais alarma. Observa, resisto hanoan primeiro ni semanas ao resisto. Dia 1 nya kahahu semanas. Depois ne tama período a febril kata ne período grave niang iha lorong quarto, quinto iha ne. Observa saída mak musuh ne ba. Tarik nya kabu moras. Makas laos kabu moras ida ninik te muta mebe oras ida ya muta dala tolu dala hat ranfakar qualquer husi ne bedet husi inus ibun husinya vagina kareknya menstruação ne makas teves o kareknya ransa usi vagina la relação honia loro menstruação nya perigo kareknya ran sai nya mi horan tinggi agar kareknya hospital observa di dia tinggi tau soro bir protocolo nação idida mebela bele tau soro ho volumen bot baseado nya peso Anessa ami hane karik horas primeiro nia larang ami tinggi tau 10 ml por kilo por hora ita nação ita iha protokolo rasik mas tem que bomba soro nebe makas karik di mayo shock trata baseado nia shock senai ne mai ho sinais alarma de tan saoin hau dihane kabu moras muta ranfaka ne trata ho dosis sinais alarma niang depois etapa recuperação ne recuperona karik balu ne musuh hau dan doutora hau ne wan plaqueta tun saída makabel halo oke ita bot ne plaqueta ne wan ne plaqueta tun mabe iha hari ke hira ona ne dian ke 5 ke 6 oke 7 oke nya atu tamana etapa recuperação nya muta iha kabu moras laya oke calma buat tidak se acontece tamba maskina plaqueta tun mabe nia ranfakar la iha nia kabu moras la iha nia muta la iha nia etapa recuperação ne hemu dia la persida tau soro ona ne hemu dia heng nia etapa recuperação ne bel fila ona ba uma o bel maneze ha uma mai be kari kas oin hau temi ne kabu moras muta makasma nia ya uma favor inangaman keta iha uma lori ba hospital
Wanghira nia isin manas paraona ia lorong ketiga, keempat, kelima maknia refere kabumoras, refere muta makas, favor, bomba, soru makas hane labele tau. Balu husu tanghau, doutora hana one isi manas dit. Mai be ba hospital nia halo prueba NS1 positivo. Langsung tau soru, bomba soru. Desculpa, hau kuliah desculpa hane. Labele ansi tau soru, labele ansi bomba soru, sinais de alarma, la iha. Hende tamba wanhira lorong nia verdadeiramente necessita soru ne, seto. Ita bomba uluk ona soru iha lorong primeiro ho NS1 positivo, mas bem niela iha isi manas, desculpa niela iha muta, niela iha TB, niela iha kabumoras. Ta bomba ona soru iha nene, wanhira nia tama ya etapa ida necessita los atu tau soru ona. Ita tau soru hira ba, paciente vele overload, pele bubu hoto, bele líquido na cone hanya pulmão, paciente bele mate. Desculpa. Tambane ita tau soru ne significa saída kata. Atu evita nia labele iha desidratação. Atu troca fale chaira nebe maksai segundo mané. Exemplo nia muta, nia TB, ita tau soru par buat nebe maksai, hanesam buat nebe maktama. Iha equilíbrio. Meio interno ne iha equilíbrio. Mas karik ne isi manas de otau tia soru. Ni han hemu dia ketan. Nia la iha muta nebe nia han, nia hemu, ne dia bomba tan soru tama usane. Ne ita estraga ona. Ita estraga. Iwanhira tama nia tama ona hari ketiga keempat. Nia refera na kabumoras. Nia muta makas ona iha ne. Ne ita verdadeiramente kata nia agora tempo lolos atau persija soru ita labele tau soru barak tanona tambah nia isin lara na kono ho beona. Então, paciente la convida hene. Tembanema observação importante labele ansi foti decisão karik sidau los. Ita hen. Ita ya hen narang kata, nema importante kata tenki observa cada 15 minutos, cada 30 minutos, cada una hora, cada 4 horas, tamanema paciente ida ita classifica. Ida nemai sin sinais de alarma, ida nemai ho sinais de alarma, ida nemai ho grave. Tolu ne tem que classificar. Tolu. Sira nebe mak sinais alarma la ia, han hemu dia kela, la ia muta la ia fo hemu be. Cada horas ida, horas rua, be kopo ida, hemu continua, han continua. Sira nebe mo ho sinais alarma, ho muta makas, ho cabo moros makas, sira ne ia soru. I sira nebe mak mai ho dengue grave, kata nia falha ona buat barak ona rang fakar makas, ne sira ne fating ia terapi. Sira ne fating laos ia sala babai, satang observa ia klinik, satang observa ia posto, no, sira ne ia terapi. Tambah nemak tinggi klasifika. Isira hetang atendimento nebe mak diferente. La ia sinais alarma, tratamento ne oral. Ia sinais alarma, ia soru. Hos, dengue grave, bele sira precisa ventilação, bele precisa aminas, simpático mimético seme, sira bele precisa, tambah paciente bele shock e bele mate. Tambah nemak laboratorium, tem que serviço hamutu ko médico sira hototo. Tambah sera, balu paciente precisa halo hematocrito ne setiap 1 jam. Balu precisa setiap 2 jam, balu precisa setiap 4 jam. Tambah ne hematocrito ne importante. O sidar colega laboratório, tambah sera foi makasai rande, agora doutor husutan halo hematocrito. Chit ne importante, idida halau ninya serviço. Tambah dengue ne komplikasi ne ia minuto ia horas nebe hematocrito ne bela hasai setiap 1 jam bela setiap 2 jam. Tambah ne mag ita la bela protesta ba malu ita serviço equipa para bem-estar ba ita ne paciente sira. Tambah cuidado entre plaqueta ho hematocrito ne perigo liu quando ne hematocrito ne sai. Saya makas bazia benetina ne tamanya valor sene bazia benetina ni tahare la barik tinan hira sene tamane significa kata nia kuno hematocrito ne aste bes significa kata pasien iha extravasação
nia célula rang halaran ne kental tebes tambani ma precisa cairan tinggi tama. Nia fuga dele espaço extracelular, intersticial. Tambani ne precisa ran bai halaran kentalos, tambala iha cairan. Tambani ma kita precisa fosforo barak ene. Tambani menina kalau itane kolega sira precisa halo hematocrito setiap 1 jam, 2 jam, favor kolega laboratorium sira tinggi halo. Tama paciente bela dia kela, hak fodak hematocrito sai makas, paciente bela shock, paciente bela la convida. Tama nemak serviço equipa ne importante. E sinais vital ne, balu itasane hasai sinais vital ne, sedian 1 jam tinggi halo, setiap 15 minutos tinggi halo. Importante kokonya pulso, kokonya tensão, kokonya temperatura, kokonya frequência respiratória, ne importante. Mene serviço equipa. Dengue ne kari kita la trat hodia perigo teves, ita bela convida. Também malu sira ho explica tanda liatan, kari ne plaqueta tun, bebe paciente con la iha muta, la iha camoras, la iha ranfakar, calma, kata kita bot ni wan iha etapa recuperação, la hebot tira fila bauma, hang ituan, hang ninik ko nutrição debe mak balanceado, saudável, proteína barat, bela recupera. Bebe kari ne hematocrito favor, tem que ir ao hospital, tem que estar o soro. E importante mos, tem que halo ultrassom. Importante temos que halo ultrassom. Para tabel harenya líquido fuga iha sera. Iha espaço livre, nia vesícula ne bele sera, bele edema, bele bugo hene. La mo ita harenya be líquido iha nia pulmão, iha nia coração. Também mak serviço equipa ne laboratório, médico, enfermeiro, ultrassom, né? Tem que equipa. Lá ia egoísta bamalu, consultasi bamalu, dia que vai ter paciente sira. Dali datang, hau se desculpa, hau los hanuri, hau sofai hau ne experiência, hau sofai hau ne opinião, para itania, o ansira livre, usi complicação. Manem saktima roande, kita atende holos, atende o fuang, kita salva futuro nação serem rodia. Obrigada!